Amén, Samhamay, gloria a Dios. Hichuro tatito naruplita señaniwa Génesis libruna. Génesis patun kamayani halka. Akasti mayata pakal kamawa ulyar tanyani. Kau khanis gloria a Dios sabta. Yaki pa na kaispachaw na yatay kalikstay na lich umaska. Aniyo tatitun lichip umasinyani. Amen. Akan lugar akan siyo tatito na rupak. Akan tekin chabi paka sa tawa. Diyusak kuntik arskiha ukpokapuniw. Arsub khamcha kan kunas parlanya ni ka. Diyusak kuntik arskiha ukha arsub khamay diyusak kuntik arskiha ukha hajat kuntik diyusak arsk ukha kamachirita nasa pokapuniwa mauru tatituk satayna inti khalsuni usapuro halsutanicha Bukiti mauru tatitok satayna kotana kan chalwana kawa utkani ukapokasita nicha tatitok satayna mauru ka sapabaraw hayuni mang kasinyataki pokasiti tatito na rin nagkapapokasi puniwa. Amen. Chalita niyan siya. Génesis capítulo 21 versículo 1-7. Aymarat leita. Arsuta parhamasti tatituha sarabar miroh istanwa. Ukamarakiu arsuta paruha pokana. Pokana sabkhama arsuta paruh pokana. Ukamasti saraha usura kithanwa. Ukatsti Abraham takiha mayo kaya wawa jasina kuna pachatik Abraham wali chuy manihana ukapacha wawasti Diosan arsuta parhamau urasaparu nasina Abranasti Sara barmim nasir wawasti Isaac satau suticharakina ukat nasitat Kim sakal khoro sarakataru circuncidarakina kun khamarotich diosach sawai kataina ukamar khama kuna bachatich isakah naskan ukaka abranach patak marani khanwa kau kamarani tainasa patak marani khanwa ukasti sarach sarakinwa Diosach na yaruch laruya situa take kitina kate khichach wawani yatke ukanakah larusis kakipuni wanayatcha kiti saspancha nayak abranatak wawani rikha ukampis khichach upatakih mayukal wawanitwa hupaksinti chuyumanichi ukasa tatitoh bendispana Allah pachangkir Dios tatay. Akawra sana umaru achik asma Jesucristo oman sutipkharo. Akasumaru nakama tatay wawana kaman chuy manakaparuy usktawayam kolyana kayo. Indint iwayamay akawra sana. Humaru mait asma lah pachangkir. Gracias, Señor. Amén. Hichuru parlanya niwa kun khamus parkanyasa tatitun haj alurawi nakapaha tatitun arsuta nakapah pokasi puni ukilatanaka ukatpi tatitun arupasih akasanyani cielo y tierra pasarán pero mis arsubhamcha Akauraksa alahpacha pasas kaniwa pero arujasti pokasiniti a ver tatito narupa Jesucristo mauruk sanwa
nayak kut ani kumana klaiko akawra ker aptanya takuka pokasiniti pokasinipi kusisip khamai haniu ariki tukaha sipi galatanaka macha chaut kataina Abraham sata kam satansa warmi pasti Sara ya Ishak mau kabriati citat amin sabkhamai cha istapkhitya istapkhita Abraham kha paqalqtum kapis qani maraninu kau kamaranisa pero kunasati yuqalwawane khanukaka patak marani khan mauro siukilatanaka chachawarmi liakita hikhatasipkhana abranumpi warmi pampi kunata hubanaka khwali qamiri phano abrano siu qorini qolqini uywatanakani waranqa ubijanakani wakanakani wali qamiri pero hanwa wali kun khayaki pachans hubakidala nekhan paqalqtum kapisqan marani niya qal achachi hanqopeki nayaha anchiturasan sohtatun kapayan maraneh pusimar nyunyura chacheh Aukhani amin saftah a su nombre amén sabjama gloria a Dios cha istapkhitcha ukama paqalqtum pisqan maraniha achachiha warmistay karaki ukat liaki siñaman katayna hukampi warmiro warmiqkuna qawqamaran kamakiswawan ispaqa achachinakaqa paqalqtum maran kama kapasaki wawlurasip kaspa pero kaspawa hanir pisqatum mar poku karatoqa oqo walpautukuwayqi a su nombre wawaq tukuqata haniwilautqiti chaqata amén sabjama gloria a Dios tuqnaqa pqata uqata sabjama gloria a Dios amén sabjama gloria a Dios saskayata nuqamaqa qawqamaranitana sabranuqa paqalqtunka pisqan warmiqa sulkatayna chaqata ukat liakita uikata sitayna hanit ukam liakiti kata spachi aqipanaka ukat maru mau tatitu unistatayna tatituqa angelap kitanitayna tatitun angelanakapaqa orasaq mawirajuchkama utaspa mawirajuchkama ma kawalirkama utaspa amén Tauqanis gloria a Dios sabtakilatanaka ukam yakisisqataynu kata abranuru sumastatayn tatitun angilapaqa sataynawa hallakisimti kat irbsuyatayna utapunkur anqar chikaruma ukat alay untayatayna alaqpach untayatayna ukat sataynawa haktam satayna ukawirajuchaqa warawarana haktam hakuñ qalltatayna maya paya kimsa pusi pisqa soqta pataka papataka waranqa chaqtayqa kikitayna wastat qalltara kikitaynawa uka angelaq sataynawa haniu abrano sataynawa haniu haqt'añ puerikti sataynawa humanakaq warawarna haqt'ap hasmati naira simana naka frontera Perú con predicas carikitana kamach atanta chavina aruma mistu kat haqt'añ yantua ukat
unsta sinka ki kursa ka diskita na ka ni wak tani khamakit chakta ya karakikto hani wak tani khamakiti tati tuwali chikiwa ukat sataina abra no sataina ukabana khachar hani wak tan puerti entonces hal khamani wawana kamaha han haktaya. Gloria a Dios, subhanallah, aleluya. Hanak ayadiu, wal khawani yatau. Shakukara tu khilatanaka. Achachi khaniu paskatanatik kamisarakis achachi xtai warmisani khaybilanistit oqwal khamaqchi khaytatay. Haniu kamskatainati. Kunasatik abrano khukar katugatanaha. Ya satainawa ukamani wawanakha. Hubak iyau sataina ukaratuha ukau utkanyapa hichuru mahkur kamsa Biblia walha promesa na kautke. Por ejemplo, kunasatech Pablo silasampi chikarum kiltasiatainaha karsilun hiriroha kamsatainasa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ma promesa ta dicho ka. Wandana kami sab kham peke churta khama kami krumo. Promesa ta dicha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Chahilatana que está pritcha. Humaginas, humataki ka promesa. Humataki. Ina suma hermanos y churros zapacutas está iglesia tanta chavir ayunur hastasis hanchachan hanuarbin hanuavasir tata pero mauru tatito acaro porianini promesaba katohamay ukamani usanay Jesús ukamani si vos crees la palabra de Dios, se cumple. Pero se nota pues algunos como que sabes, Abraham kunasate uki istawaikanha isticha ukarat pachau sut cambia se vayataina Abraham sakinwa chaha Yapkhata sitainawa Abraham kamsalish monukaha Abraham sajmoniwa sapachachaki matrunkuki akapustkam sairi sapaki pero Abraham ukiaptas khataina tatito narupista sakipuruha vecino nakaro hermanos arna khataina kamsasin haniu Abraham sapak sapkhitatat Abraham wal khamawani sa arunta pitata pero maini na kakhlaro sipkhan achachi kamachis lokiwa ek muy tayasi nada akachu imante kato kanyanik tatito naruna kapha ukama pihiwasak sarna kanyanik hilatanaka kunasa triyao sanyanik khumate khanchi torasan hilatanaka iya usasna familia khakakan khani usasin kha niamul usman akan tokosman kha tatitun promesa kato kanyasa cha isticha humanakas baca tapi fokas bacaan itu kakak naya hermanos kunasa tatitun taki parmantawai kha katharas tatitun promesa na kakak Biblia kiu promesa na kapah aruna kapah kun satainak abranuruha wawana kama kun khamani satainasa warabar khama hanak tan arsub khamai ampi kamachitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Warabar khama hanak taya ukchu imapar imana ukchu imapar katokana ukchu imapar chinuntana naya ukamara kiwa kunasa tatit istitai kunasa tatitur nayak mantawai kha sulka khilakhaw irpawaitu panini ki phayat kulyakana khakh nan kimsa kulyakaw cholita khumana khamara kiw
carnavalan tokoyerit hasta pulir halakta yenkam kudam cholita tokoyamma aka muy kosin wali tokorinak umirinak pero kunasati tatito narubstha cree en el Señor Jesucristo y ya usam tatituro cree en chui mamaro crispitaniwa humasa familia nakamas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso. Crispitaniwa ampi. Esticha. Crispitaniwa eso. Crispitaniwa. Y hasta. Tatitun bolsa panjiwa. Familia jawabajas, chachajas, warmijas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús, Jesús. Aleluya. Ya, chiste. Aguanta si pape. Kakun jamás. A ver, cuenta jamás naya de experiencia. Naya ukatokta. Uta tokorina carnaval tokor kuliakana caja. Hermanos Mauris dicha. Majilir kuliakajao Jesús asatao. Usuntawai. Ñuñu usumpi cáncer del seno. Ukat istitai. Nayakao kamaras urtupanakatakij. Nayak tatituru intawai tua patun kapayan maranikatuka. Wainito. Yakarun ansitora sanja pusitung marau nayak tatitun takipangkha. Wale haja milagro kawaita. Wale haja musparkan tatitun milagro nakapuni kawaita. Cheisticha. Patung kapayan marau urta. Umakau katimpus urt familia mataki. Pero chui makanut kanwa mauru pokasini familia ka kispitaniu. Hilir kulakau usuntawai ñuñu usumpi. Ukau hausanito Manuel wali usutapenihtua. Ukat hermanos ukat kuliau tokurinak pulir chukurinak tokoiritak umirinak nayat enkasirinaka primajanaka takiniwa tatituru intapri. Istapritya humanaka ha istaphamcha akani humanaka evangelista naka unisip khtamte ani chi akipa nakaroka kamsasas unisip khtam ha kamsap khritamsa aya evangelista naka hampat manqani usan yatip khanicha cultura sipkhiu supaya narupapi naya hermanos pusitung marau tatito narup ipkha takis kalugara junto lugara nakana haj hawir lakanakan kota tayanakan ni ma kalaham patman tilatanak stasip istudi mas bien tatito na arunakap naya lokta sa sarnakas tilatanak kula kitanak. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces que la tanaka naya katustua ukaya usabi akan tatito na rupasiwa iyausama kespitaniwa familia humasa familia nakamas katokan yamau awran kamau wawani yatau sitanakay iya satanau kunasa ipokasin akakipa marachini hutir marachini ahora no toque japatun kapiskan marat pokasitain tatito narupah kunasa ipokasini pero pokasinipi tauhan isi gloria a Dios sabta kilatanak a su nombre ukat ma kunyakajaja mauru purjayan ¿sabes? Iglesia ru usut kuliak pur khayani kau kani patun kapiskani
sobre una prima nak altararo kilta hilatanaka. Uka pulir chukuri, tokonya taki karnavalana, lapas markan tindani na kaha, shaktatitul yupaichay utahiwa. Aleluya. Gracias Jesús. Tatito na rupa pokasiriwa. Kaukanis gloria a Dios sabtakilatanak. A su nombre. Chaista pricha. Kunati hakik han puirkiha uk tatito gloria. Asub khamcha. Kunti hakik han puirkiha uk tatito gloria. Asub khamay. Kunti hakik han puirkiha uk tatito ha. Kunas sistan kamisaraki maachachis patak maranis wawani khaspasti itai kalisti kim sakaltung maranisti kunasatik anghilah palahayatainak awarana roha warang warawarana kamani wawana kamaksasin ha tai kalipaha hayas katainaw kusinan mangka ukawira huchatak hani ukawira huchak angel hamakan istasip istati ukat larusita nakam larusita entai kaleh lak aravila kachita tak han kitin istaya sinyak larusita ina ukawira huchak istitani saukasiru hutitok satainapi kami sarakis nayas ave tai kalek ni vilas no hut paksek na yerwawani itsas sau kasir ka caballero hotik uka caballero ka angela ka yati utatito haniu istayas ka tai kalek la kara awila haniu istayas ka laruta pa angela sarataina awicha sataina Mauro charki nyunyum huaiso tahwawata ki ukau sumlarusi taksa taina bigilatanaka. Kau kanis gloria a Dios sabtakilatanaka. A su nombre. Amén sabhamaya. Kunate hake han puir que ha octatito glorech. Tatito te javiu kunas chamakiti. Taki kunas tatito tak pulisikiwa. Tatito hachach amaniwa. Yaki pa nakakulkil yaki sisipkih. Han kulkinitsti lapaki utiampi. Haniwa. Haniwa. Tatito amani. Marumau Pedro takeha may pokantatan kana paruk ikan kama sitik humak iyaw sa taka way na tawako pobre hakinaka maritu tatito ka kami nito kuyawayatan haleluya haleluya marito wali milagro na kabibilan parli isa kuwa pa ko kawawak utkanu katka may satan tatanak si pimamaraka 100%. Haleluya. Mach okay achutay nawa pataka. Mawaka ka pataka. Maibika ka pataka. Marito tatito kabirit. Tatitun ampara pangkiwa. O kapitolo poderoso. Hachachamani. Kau kanis gloria a Dios sabtakilatanak. Kunate han puirin kamakek octatito gloria. Sinus tatito haniu todopoderoso kaspat. Haniu tatito hiwas kamakikispaw. Hiwas amampe hakika kun si katas ksnau. Kun sluras ksnau. Pero tatitun poder pampisti unikanyau kunate hani katani kamaki ukanakau kilatanak kolakritan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén o amén. Kau kanis gloria a Dios sabtahilatanaka.
Chakakun tatito promititanaha. Ma wawa sa pamcha. Ahora nampiro sarapir kuns churam sa tayo na sa. Chakwawa isticha. Kuns luraks nawa kabits luraks nawa. Outs alaks nawa. Pero mahaksti solamente tatito kichuraspa. Wawa. Biblia sipi hermanos. Hishkawa na kaha tatitun waktatao sipi ilatanaka. Tatito kichuraspa. Ahora no hikata kispar walha uywanak sumautanaksa. Pero wauha solamente tatituki. Pashpara kichuro. Humata kunas hani kata ni kamaki. Kunas walich amaki ha. Uktatito humarok churatam. Hani katokaptatse. Ha. Katokapasma kal kanchita sunte se pasmano. Esa palabra, esta es palabra de vida. Esta es palabra de Dios. Hani una yanaruja kiti. Aleluya. Tatito y churpa al hayastama. Aleluya. Gloria a Dios. Pokasineu tatito narubaja. Kunate hanuman lurani kamakija. Uktatito lurani. Amén o amén. Se está precha. Pero kunasa tatito arusuja. Y aquí para katakeja ratu kira ki upokayasi. Apóstol Pedro takeja Pedro ratu ki ubutip maitataina ukur pachau chal pokarayataina. Pero y aquí para karusti suit ayara ki umau kita. Amen sabkhamay. Hani uratuk churkiti. Ahora naruja ukaru pokasinya takeja patunka piskan marawa suyayataina. Ukak mayant anwa isticha akam ahora no Dios aksara kitus naira semana sara wawani yatao sara kistusa warawar khamarakiu asthana kuyan sara kisa huskotaina purikap usuri tati nikuna usuri. Pamarau pasataina taikali usuri tati nikuna. Una sa ukamara kipiwasak desesperación man khataina khilatanaka. Istapritya. Kamacha tayo stay kaliha. Haniw abran sum tatitur ispachatati. Sumay intintismah okar achachi. Sumay istasmah. Humarwa uchuran mun pachatamwa empleado ka utapichiri ka ukatoko uchuran mun nayak churiris humaro. Imilyang pikin tayo tayo. Pant kasi tayo nawa. Urasak ukampi urasak yantan ka. Ratuki urasak muntana tatitun milagro na kapunyikan ka. Tatito ka yatichis tua pasensya niya kilatanaka. Tatito orasa paruchuras kistani. Amen sabkhamaya. Urasa ka tuksnawa. Pastor na kistasip kistati. No hay que desesperarse. Haniu desesperación manda decir suyas ka kitao. Tatito te arsonek kun sa ichur pal khaistam kha suyas ka kitao. Ukatarak chacham nukuskas empleado boni khamay ukatarak. Hanuka kolhi khatanyan kamachanyanis kukain apna khanyan haniwa estás kistati. Estás que está pequeño, tawaya pjama waka micrófono. Caujanis gloria a Dios aptajera tanaka. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén sabjama y gloria a Dios. Isticha tatitun arupaha urasa paru pokasinyapa.
Amuyta ñataki istapjita. Maurua, mawarmija, hishkawo paro, akam sasau iu hataina, isticha. Walip kauna yataina. Manakan walipana kamak aunirut kaskiti. Creulito, ¿no ve? Utkaskita nicha. A ver, sapjitcha kau, ka urut swalipach ansuha. Chiuchina kau, kaurut ansu. Kimsa patung kamayani urut ansu. Isticha akama urasak mantayasna. Mamita satainawa. Hishkayo kallaroja. ¿Dónde está un yokalita? A ver, quito venga. Acá me escayo calor satana. Guavita. Acá tocoja y quinto tapaparo. Chiuchina kau misuni. Hishka chiuchina kau. Elo chiar o que na kau misunin. Haneo molestadati. Kimsa simana ukan hauriskan. Walbak satainapi. Ukan chikoh kama satainasa. Chuyma pan ratu kimun hatainak hishka walpanaka. Chiuchinak unikanyataki. Masiman suyataina hani pasincha utjanti pasimana suyataina hani puni awantain pur khatainat ukat toko walpakh manqar tuksuay kukaratu wais kaunanak inusin tokhir khatanak chiuchinak waisuñatak puri chiuchinak hiwarata waisore hilatanaka pirt kayuwa Urasa hukamau pantkasna. Tatitun milagro pa luras iskani urasa paru pokas iskani. Jesus. Urasa paru pokas iskani. Aleluya. Sabes que la tanya kanumah apuranti. Yaki panakak cacanaka pratuki iglesia hupanakak apani mun hapte hilatanaka isapritya aka chikunas kamaraka kanas kumacha chisukar umata khanis kun khamats apah toqich pasturch irpah kamachach haniu humak oracionampi ayunumpi tokowal kam hauris kakim tatitu roona kapaha Ansus kani gloria a Dios. Hauris kakim. Akar hauri rutat. Sumarikis ka haurinya takha. Juntito. Chuyamen sab khamay gloria a Dios. Humahukan yakisistak. Kuna sarak achachi sar khanist. Kuna sarak wawanakas iglesia khanist. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tatito orasadiwa. Tatito jorasa paro kespiaskani arsuta bak pokasiniu arsuta bak pokasiniu hariu kare ki tatito nerupa kau kanis gloria a Dios sabta kilatanak pokasiniu ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya aleluya gracias Señor amén sabhamai ¿cuántos dicen gloria a Dios? amén sabhamcha Tatito hermanos calendario niwa oración niwa amén chais abkhitcha kau khanis tatitun bendición katukanyo munapta qol kitukot kuntakis munapta qol khabe humanaka akam sibi akibanaka qol tatito churitas baja pawar miniristo Churkatam tatito humarok. Harap khar humak churkatam humarok. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí para warmina casi una ya as olti churita ni khai wali urgulu piniwas qorila kakanta ya si khai akamun chiki hakilu kare khani ya churkatam tatito kataki. A su nombre. Amén, sabhamay. Tatito churaniu takikunsa hupar hachanchanyataki hupar yupaichanyataki hupar alabanyataki hupar hermanos que la tanaka
Kaukanis gloria a Dios sabta kilatanak. Yaki panak auchurita nik orgullo no yo kibik maini chukanta wayawe. Aniuk. Tatituk churatam autja ayuno rutanyatak familia mar iglesia apaniñatak. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Taki con hasta titunkiwa. Chuy masan sañasawa. Wautis churita neja. Acabra no satainawa. Tahumatek tatay churita tak mawauja. Nayaha prepusio kucho kasin unis aya. Human chimputaniu. Kunas prepusio ka. Sabes akam sataina abrano. Tatito. Humatik ukayo kalchurita taka. Chohoranyuka puntita pauka kucho kasin humaru bunist ayam satay na pikilatan chimputaniwa kamsta sumak humak tatay churita to ka kun churama hista sumak mal kitirakan muntati kol churta mo katati to ka kompromati sa nyamay humaka choya men samay taki kun sumata kikiumunta nayatakik warbitak chechatak wawatak iglesia takisti nikuna stita taki kunas tatitung kiwa hakisa tatitung tanwa wawasa tatitung kiwa isticha hichuri aquí para caja istapkicha. Piensa que una la pasan hermano tatito bendicito. Ani una yaja. Y oka pastor na kam ofrenda apta pesin auto na kalaras y utanak niu. Sabes, naya apostol Paul jama unista it akampara piu irna kasta o kampi katasta. Inas yaki par pastor ko ofrendas kaparakchita. Ukam haniu say monte haniu iglesia chorenya sakiti. Ka pastor unikane ui utak no. Autunaka. ¿Sabéis kun jamasa? Nayak tatito na rupa siwa akam sasin promesa na kiu istapkicha. Humatik nayan arukata hanch ekaru kupiro sarakata arukan kam sarnakata ka. Eu karo na kam sarnakata ka. Humak nairang kapunitaw takikunansa hani wichila katat wichilaw kasarnakata tumak. Kamsans muni. Humak naira katan katawa familiansa. Naira katan katawa negosyonsa. Naira katan katawa estudyonsa. Uksan muni. Promesawa. Pero humate khan sarakata arukata ni ekaro ni kupiro. Isticha. Kunasa tinayaka. Patung kaniya kimsan maranik tu kaka ma impresan trabajiata tatitun arupa apanya takiwa haitanu kuwaita ma suma impresa gantasin suma kolke ukata mata wa kompi unaya kasaranyikan anya ka esposita kakite yakawa suma parlatan amhat kunanu katawa ko ka sticha. Istitai kulyaka haniu karik mira sohtatun payan maran hakiu palas tama may tatitur mantawaitha apar payawaito a trabajo tabaco novia apar payawaita tatitun arupa pjarawaita na sartan plaza nakar predikire kal hermanos muitatan karcelanaka isticha. Carcelan utayan tan la pasan iglesia naka. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo hermanos aniu cauquin ya ita pastoractanza. Yo sé correr el peligro de muerte en la cárcel. En los hermanos allá en Chapari, donde hacen droga. Hermanos, hemos predicado la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero campisa. Pero con asa te vas a predicar sartanja. Esposita takastana. Pawawani hayatanwa. Haniu kunasut khan totana.
manqañan utkan akamau utkan akasiyat moneda nakau mantirin ukat desclavasin absurit gasataki wali triste pasó ya tana ukat tatito na rup reclamaserita tatay humana rubasara kisa warmit au kitai ka ora kaita tak patak churab sarakis ka ukerikis tatay wawana kasacha karaki papito kau kan karak provisa ba como ina sumak pasaraksta pero tatito yanta sirita inaw mauro na yer hiktab taito ma empresariumpi chinumpi coreanumpi coreano hermanos hermano tainawa gloria a Dios ukat hermanos naya fábrica ni utukuaita hermanos makim samaranak hermanos tatito ha kamiripta yawait gloria a Dios aleluya gracias Jesús gloria a Dios amaya ukanayam Dios aja abran un Dios ama human Dios amara kilara kuna kitaraka pashpa Dios awa tatito narupat kathara si pininyaniwa Adiwar masih diti Yustagartan tatituro jóvenes quizás ustedes son recién casados están pasando así situación económica difícil creen su palabra no te desampararé ni te dejaré dice la Biblia Haniuna ya jaita nunca más armas camasa gracias Jesús, amor, gracias. Ukadiusawa mampukani. Ukadiusawa. Y todavía tatito no ropas camsistos aukina caroja. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigan. Camses monija. Machi kau kirtai karuha haniu tatito haitanu kaniti ni wawana kapas mauruk waktu sasarna kaniti kato kanaya iya usamai tatito nanulakapka aleluya Señor. Yo lloro, hermanos, cuando recuerdo los milagros de Dios. Gracias. Tatito pokayita nawarupa. Aleluya. Ahora masayari. Gracias, papito. Gracias, Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Porque solamente, hermanos, no te olvides de sus encargos. Kamiste Abraham chechahan armas kataina te hukam ukaru par sayas kakim kathasis kakima. Kunas pasas pana. Kau katimpus tardas pana. Pokaniwa. Pokaniwa, 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 pokaniwa. Gracias Jesús Samcha. Pokaniu. Pokaniu. Solo no te apartes, tatito narupana armasimti. Kathasima. Chui maman aruba yuru, mama. En todo lugar. Y aquí para caja. Iglesia naksum tatito narup kathasip kukanja. Wale munapje. Utar sarapje. Pashpa malakara. Trabajunja pashpa. Estudiunja pashpa.
Hani uka kastanaka tatito yanap kanite. Hani uka nakar pokkani tatito ha. Tatitun aruparo sarnakiri ukar iau sirinaka ukanakau tatitun hermanos sumalura vinakap katukani. Isticha. Naya hermanos, a ver jóvenes, ¿cuántos estudiantes hay? Yo soy hermanos, yo he entrado a la universidad a mis 49 años. Mi esposa me ha hecho estudiar. Me he titulado a mis 54 años como abogado. ¿Sabes cómo decían los jóvenes? Escúchame. Decían, en universidad, pastor, me decían, hay mucha tentación, siempre hay caso de caer, borrachera, bailar. Pero yo he entrado. ¿Sabes? Yo me he agarrado de la Biblia, de la palabra. He sido dirigente 4 años en la Universidad Pública del Alto. Yo soy el fundador, hermanos, de la Universidad Pública del Alto de La Paz. Uno de los fundadores. ¿Sabes lo más lindo hoy día es, hermano? Aquel abogado que me enseñaba, que era mi docente, hoy día es mi alumno en teología. Yo estoy estudiando para que sea pastora ese abogado. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Gracias, Jesús. Hermano, lo más interesante es, hermano, en mi vida, porque la Biblia dice, ¿no ve? De Jehová viene la sabiduría, la inteligencia. ¿Dice o no dice? Ahí está el librito. ¿Dónde está? ¿Ya se acaba el libro o no? Ya no hay, creo. Ahí está, hermanos, ahí dice. A ver, traiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí dice, mire, hermanos, gloria al Señor. Se ha titulado por excelencia. Dice, en su preparación académica siempre se aferró en la promesa bíblica de Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, hermanos, gloria a Dios. Hoy día, hermanos, mis docentes, hermanos, me respetan. Hermanos, se han convertido para el Señor. Mis profesores en la universidad, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Ahora te voy a decir, aquí, hermanos, hacen ustedes autoridades, comunidad, hermanos, se llama función social en La Paz, en Bolivia. Gilacatanaca, comunidad, ¿qué se llama aquí? Teniente. No, presidente. Yo también he hecho hace 3 años. Estaba con mi poncho, con mi chicote. ¿Sabes? Escuche. Siempre tienes que aferrarte de la Biblia, de la promesa de Dios. En mi comunidad, cuando me han posicionado, habían pensado, ahora sí, el pastor ahora ya es gelacata, ahora va a chupar, va a mascar coca. ¿Ah? Pero yo confío en el Señor. A ti tú eres una confita. ¿Sabes, Mauro? Hacha asambleotje. Acá la cansa pritúa. Hichak pastor acá el costumbre en acá otje. Acá mauquit al jaque bonitao. Acá en cuca mauquit hanchak bonitao. Muy bien, la respeto pista. Humanacaj. Na respeta pista ti. Hisa respeta psma. Nas humanacaj respeta paraxma. Hani una ya humanacaj obliga kislo hani una ya katokati. Nayaja haniwa casa, haniu machkasa, haniu naya kukhanchkat kuchkama, siti khumanaka ukam lorey monafchistaha, punchum naya ikhrayo yakhamao. Hermanos, wal jahilatanaka, pero naya loreyawa, perkanaka colegiona, kursunaka riglayaja, wawanakaru yatichaja. Entonces, hakinaka siwa, pastora. Hanikai umani mungchite, kokhanchoy mungchite. Loreas causa que perkanaksa, kursunax loreas que. Bravo, pastor, hani ulegap kamati. Chaj, hermanos, o camarad kimsa marau nayau takpach malkunakar oposición orayas tatitur hilatanako yakitanaka.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tatito narupa. Tatito siwahani umaha. Wichira katat unjukit kipak. Katat hugak nairang katapeditaw. Rispita tayataw. Siu tatito narupa ka. Ukamaha. Ahora no te queja. Hani un rato que focas katainati. Amin sab khamay. Hani un pant khasina sakit. Amin sab khamcha. Chaistitcha. Y hasta. Ahora no kau kamarani khan chakwani ya te queja. Eso es. Kau kamarani khan sa. Pataka. 75 años ni kanu kau tatito sa tayo naka wawani yataw sa sinaka. Tsaka pataka maran. Patungka piskan marawa soyatay na. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kuna hakita ki hanisay pokasin kamakpan. Hanisay puwidin kamakpana. Hermanos tatito taki haniu kunas chamakiti. Están prosperados, bendecidos. Gracias Jesús Samay. Chaisticha Taikalik Kim Sakal Tung Marani Hansti Ad Komavilavi Purekas Chitiraki Amuyam Hamcha Hankonikutani Atis komurak purakar usuriraki. Hakina kau kapi larusin. Ukapi Isaac Saimoniwa larusinya. A ver larusi phamcha na larusi. Ha 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 ha. Larusi phamay churtaya se phata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Taikabilak sarna katainaka usuri atiskum pichikas tisi charki chuchus aptata hakina kaklarus itanak taikale kosariste. Isaac por eso risa se llama larusin sañmoni chatatu tikuspil larusi atena primero kunas larusin ha Sauka situ sanpi. Hichakuchet pichek pachaki claro sino patja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kaukanis gloria a Dios sabtakila tanaka. Gracias sabkamay aleluya. Chakila tanak sipi. Kunasa dik patak marani khatan awranoha. Wawita purin khataina. Hasta Taikale janiu nisisit katainat ni partira ni kuna. Aleluya. Tatitun chamapa. Haniu tawak kamawawachataina. Haniu partum piswaran katainati. Tatitun pogarapa. Tatitun chamapa. Ukau tatitun chamapa. Humakuns muntichuro. Kuns tatito narup katok chima mancha. Tatito pokarakini umaoro gilanako yakitanaka. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gracias Señor Sabhamay. Gracias Jesús. Hichasti gilatanaka. Kunas atihuawak purin hanu karatuk kamachata kan suka familiaka. Permiroh patung peskan marakan ukak abranuka yakisiskan wa kitiro kiana nakaitawayas tiwakanaku wikanaksti kitiro nakaitasti hichaka yakipaha kusisitar tukutahanwa wawita purtan khanha achachik lakas chijiki taikalik lakas chijiki kusisinya oporenitaina kusisinya uporinitay no ka familiaro ukamau mauruk pokasin humampik amin samay ukamau pokasin salaksmasa amin samay kuma pokasin
Hichuluki umaklakta sarnaqasqta. Hichuluki inas unchuki sarnaqasqta. Hichuluki aqi sarnaqasqta. Mauruq tatay, tatituja ukallakimja, kusisiñeru kutikiptoyanija. Ahora no hermanos kusisitau iskawa komtapesina, kusisitau taikalak eptapina, kusisitau ñuñuyana. Ukabau tatituj kutikiptai, yakinak sumaru. Kaukani si churta tidur maketay monaftuka, ukadiusaru, auran chachan diusaparu. Kaukani statai. Humak pokara kimai samcha wararisma tumak tatit naira khatanja hichurkum sumak katukta familia makilishan khitanicha amen samay humak naira mampiki unkan munasta abra noh iyau satainau chui mapan wawani kaspasu kamau tukutana sutip kamya sitana humak sanyamau nayak sawa familia makilishan khit Haj atay amin samay ampi akan kiu samay humak unaka is human naira ampi ulkan munta kaukira kis yukalis kaukira kis warmichachos hakam haliu chui mamana akaman kanut kanyapa familia mak Englishan khiwa kol keniktawa yakina kaktukus khiwa Tetap kami ahora sinyani.